Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler. Jana Bayto kanalının katılımcıları. Bugün 10 aprel 2022 yıl biz Özgön mal pazarındayız. Bugün gün çarşıda buğa çeyin biz jıl pazardı, çavarattardı, sodolan yerlerini tartkamız. Hazır emi rabochatlarga, öspürümlerge qarap jönödük. Hazır qatar rabochat, öspürümlerdi tartıp görsetken hareket kılabız. Sandıktan biz bilen birge oturuңуздар. Eger buğa çeyinki videonu görüm desеңиздер, mına ушул üstünde çat, ошол жерге басып туруp кирип көрсөңүздөр болот. Hazır biz qatar öspürümlerden surайлы. Qancha kene? 350. Жақшыча. Bundan eken. Bundan 350 ming so'm bo'layotgan o'spirimni. Жақшы o'sayapman. Bozor suradi aka. Minib ko'radi. Ha, egasi yerda ekan. Minib ko'rayotgan hozir. 350 kim var dedi. Vayt. Hozir yerdan dağı. Nasıl жақта өспірімдер көп болады да. Бұйырса өспірімді қызығып көргендер бірден лайк басып қойыңыздар әрбіріңіздер. Көрелі. Нашыл жерден өспірім қанша болады? 200 мың. Жаш қанша? Бұнан екен. Пародасы ше? Чүйменен бой чағырғындашқан екен. Көріңіздер. Қанша сұрады базар? Базар қанша сұрады деген? Арғандай сұрады. 200 мың сом өткен, базар арғандай сұрады. Номеріңіз айтып қойсыз ба, қызық пландар болса? 704 мың. 08-08-67. Ушул номерге байланышыңыздар, қызыққандар бұйырса байланышып көрсеңіздер болады. Қанша болады? Таппайлы қойлы. Таппайлы қой дейді. Неден дағы қатар сұрайлы ше. Мына өспірімді қанша деді саға? 100 мың сом. Жаш қанша болып қалды? Құнан мы же? Құнан болды. Қанша сұрашты? Hazır prakası 79. 79 sırada berbediniz. Paroda sanı? Özümüzde sal arlaşması var. Özünde dağı kişi argındaşkanında görürsünüz. Kaç yerden oynaysa o? Öspürüm. Kayırdan geldiniz? Buna ayırdan geldi. Liçoku. Liçofka'dan geldiler. Bomberiniz ait koyuz baba. Kızı falanlar olsa? 70 milyon. 36, 26, 29. Uşul numaraya baylanışlar. Öspürümge kızıkanlar görürsünüz. Bu öspürüm kaç oldu da tuğan? 150 bin som. Жақшыча? 1,5 yaş. Paltaraşka mı? Paltaraşka eken ağlarına. Kaltatay. 150 bin som deydi. Andayım nasıl? Öspürüm dağı satıldı. Kaç ay gitti o? 57 oldu. 57 bin som'a satıp aldım turuna. Ah, kam. Özü жақшы da olur. Ya. Ana. Жақшы alpız. Eti at kılın ha. Tevellük etmek. Oo. Ha. Ne oldu? İkincisi de aksilerden mi? İkincisi kaç oldu da 90 kam var. Kaçan çok aldın mı? Kaltatay. Paradasıca. Karabayır. Karabayır. Номерinizi ait koyuyorsunuz mu? 551 bin. 17 87 90. Şu numaraya bayılmışlar. Tuğan sen kaç hadi ökom? Ökom. Ökom. Numarını ait koyuyorsun sen daha. Çatka bilmem. Hayır. Kaçadan bu da tabasın? Allah yegası yok. Yegası yok. İyisi yok dedi. Hazır o şu dedin. Yegası yok degen, keçe yegası yok dese ne degenler de oldu da. Assalamu alaikum. Atas çarpı. Kaç oldu da? Turat Şurava ile. Neyiz kaç dediniz? Neyiz 120'den eko. Eko 120'dan. Yaşlarıca? Жазға құнан болады. Жазға құнан болады. Құнан болып қалыптыр да ша? Жаз келіп қалды да. 100 мыңнан сұрап жатады, одан өтпеді. 100'den сұрап жатады, одан өтелек дейді. Номеріңізді айтып қойыңға, қызып қонырса. Айтпайлы қойлы. Айтпыз? Айтпайлы қойлы. Бұйырса сатылады дейді. Қанша болады өспірім аға? 100? Жақшыча? Пародасы? Бішкек. Бішкек. Жоқ, адам татылайын өзілі. Bişkek parada gel. Kaça surat mı? 80 surat vermedi deydi. Kaç oldu tıkım? Ha? 100. Yaşlıca. Kaltatay gel. Kaça surat da gel? Sıraylık. Andayım nasıl görelim? Tarpayla oydu. Tarpayla oydu. Az hoş olacaktan değil mi? Rabochаттарға өтөлі. Rabochаттар қандай болады екен? Nasıl rabochат қазір 60 мың сом беріп сода болады екен?
Жаш канча болуп калды ака? Бышты. Ишке кандай салынган mı? İşi yok. İşke taşı salın dek deydi. Жақсы, азыр ошол жактан дагы рабочаттар өтөлүп, мына өтө коркунуч туруп калды. Алдар айдап кой, а? Алдар айдап кой. Ошо тебирбесин мындайраак өтүп алайлы. Тебирет дейт. Канча берип коюңуз ака? 51 берdim. 51 миң бериңиз. Жаш канча болуп калды? Бышты экен. Onda jollar yan var ya. Жолдор бар экен дейт. Негизи иши кандай экен, а? Бар иши? Иши бар экен. Жақсы, содаңыздар берсин. Bozor eng kuchli bo'ladi shu. Азгытар сұрайлы. Ауа қанша өтіп атасыз сатты? Көріп атасыз ба? Сізден біле? Қанша дедіңіз? 90'da oldum. 90'da отасыз. Сұрайлы, көріп атат жөлді. Көріп атат Жазғабышты. Жазғабышты. Иші? İşini koşkan emesin. Қошқан емес. Иші қошқан емес бі? Былтыр кунан эле мини көзү быйыл. Былтыры құнан әледен, а? Болды, на. Көріңіздер. Қанша отат? 70 мүсім. Жашыча? Иші бар мı? Барды бар дейді. Иші дағы барды бар дейді. Қанша екен ұшыл? 90 мың сом. Жашыча? Жаңасы. Иші? Иші бар мı? İşine garanti de ettin. Gözler. Al bir sağdan. YouTube baytı var. Baytı mı? Ha, o. O zaman. Kaç yapalım? Jaman görüm de. Oldu. 65. Yaşlıca. Katır baytı. Bıştı. Kaçta suradı pazar? Suraylık. Demesçe. Tamam. Bizi görgen avaz gelin. Pastani. Rahmat. Seni daim görüm. Allah razı olsun. Жақсы. Neyse oğlum çık bu. Айтқаныңыз келсін. İşi бар ма кам? Жаңа үйреніп шыққан, değil mi? Қанша тұрса кім? Үшті. Қанша тұтасың? 70 мың кемі бар. Сұрады ба? 60 сұрады. İşi бар ба ка? Ару азарбайт қалғаны бар. Мал салға кете береді, да, малдарға? Жақсы, содаңыз берсін. Енді аз сода болады екен? Қанша тұрса ка? Çaldınız mı? Nan göre tamam. 67'ge alındı. İşte atken 67'ge alındı deydi. O şulat. Kaç yer koydun saka? 70 bin som. Ha? Yaşança o. İşi var mı? Vardı var deydi. Canlar. Sulu atken bir ok. Sındı eken, viti varken de çalıları uzun mu, son mu kaldır. 100 kemi var deydi naşılattı. Yaşkan çok kaldı ka? Canası işice. İşi var eken. 100 kemi var deydi naşılattı. Kaç aga? 100. Yaşıca. Ekası? İşi kanday? Yolak var o de. Ulağı da var de cindi deydi. Uyuruyor da gidiyor. Uyuruyor koyuluk. Uyuruyor koyuluk deydi. Şunlar. Bugün özgünde soda şunda yol olarak kanallar. Kanalga katalog gezer. Yoksa bizim kanaldan hayırlısan da bizim kanaldan özgün kuşap mal bazarlar görüp turasыздар. Katalog etіңіздер. Денсаулықта, тыныштықта, амандықта болыңыздар.